Kurumjari, ISTV ki pau ming tabiri besmutaram nokchari ahan badamaroba pau. Loges policy da Imphal City na South East region ge khwaidi ki maroba city ama soidana oigani haina Thai embassy ki minister councillor commercial Taradon Tornungna phongdokrai. सरकार ने पाइखल पचाको तोरांग की थबक तोरम सिंगदा मियोय कयाने यानिंग द फोंगदोपगी चांग वांखलकले अमदे इंडिया टीम बी मणिपुर अमसुंग साउथ अफ्रीका नेपाल सुबो मणिपुर पोलो इंटरनेशनल की फाइनल दा हयेंग थेंगनरगनी पाउ संथोंग पिजरी लोगेस पॉलिसी दा इम्फाल सिटी ना साउथ ईस्ट रीजन के ख्वाइदगी की मरोयबा सिटी अमा सोइदना ओइगनी हाइना थाई एम्बेसी की मिनिस्टर काउंसिलर कमर्शियल तरादोन तोंगरुंग ना फोंगदोखरे मणिपुर यूनिवर्सिटी अमसुंग सुरेंद्र राजावत यूनिवर्सिटी थाईलैंड सिंधुना ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर द लिंकेज ऑफ लुक ईस्ट पॉलिसी टू एशियन हाइवे हिरमदा मणिपुर यूनिवर्सिटी के मिम्स कॉन्फ्रेंस हॉल दा पांगथोखिबा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस दा वाफमसी फोंगदोखिबनी नुमिनिनी चथागदबा कॉन्फ्रेंस से होंगदोपगी थौरमदा सुरेंद्र राजावत यूनिवर्सिटी थाईलैंड की प्रेसिडेंट डॉक्टर आचार्य फनुरट कंबोडिया के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बिलब्राइट यूनिवर्सिटी की वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर डाई दावुट मणिपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर एस नंद कुमार शर्मा सुसरुयाखे थाई एम्बेसी की मिनिस्टर काउंसिलर तरादोन तोंगरुंगना मखा तारदुना साउथ ईस्ट एशिया लेबाक के मियामना इंडिया की लुक इस पॉलिसी बु तरामना ओकले थाईलैंड कंबोडिया म्यांमार वियतनाम सिंगापुर अमदे लाओस न चिंगबा लेबाक की मियामना अवांग नोंपो की मरोयबा लंबी सिंग कंगफाल की लंबी दा हेन चनिंगबगी अपाम्बलै लोग इस पॉलिसी की दमक थाईलैंड की मरोयबा लंबी सिंग दे अयाम्बना डबल लेन द सेंबलोरे हाइकी Imphal will be a hub instead of Guwahati. In the near future, Imphal will play the most important role city from northeast India, see from the map to Myanmar and to Thailand. If you arrive, if you reach Thailand, you can go up north to Laos, you can go to Cambodia, you can penetrate to Vietnam, going down to Malaysia, Singapore and Southeast Asia. मणिपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर एस नंद कुमार शर्मा लोग इस पॉलिसी की मखादा साउथ ईस्ट एशियन लेबाक सिंह चटपदा अवांग नोंपो की स्टेट सिंह फाउबदा मणिपुरना अरोइबा सरुक ओइगदौरिबनी मसिना स्टेट असिदा ललोल इटिक महिमसिंह अनालायंग अमदि नाट के लमदा खुदोंचाबा कया फंगनगनी मणिपुर यूनिवर्सिटी ना साउथ ईस्ट एशिया दा लेरिबा महिरोय सिंहना महिमसिंह तंबदा खुदोंचानबा क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम अमसु हौदोंनबा खनबा हौरे हाइकी Yes, Manipur University recently discussed about the credit transfer system. From this year, the university will have a credit system and social credit system. And we are also thinking the transfer of credit. Maybe a student from Asian countries come to the Manipur University in the particular area and we stay a semester. And those credit will be transferred to the parent institute where he or she comes. Like that, those who like to learn very Thai language or maybe some other related to the area of research, they go and stay to some universities in the South Asian countries or Asian countries and stay a semester and bring the credit so that the University of Manipur mutually recognize each other. There will be a great good. मणिपुर सरकार न लमदम असिदा चाको थौरांगी थबक पाइखतनबा पोरम यादपद ngairingeda मियोय कयाना यानिंगदब फोंगदोपगी चांग वांखलकले इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हौजिक लेरिबा ऑफिस बिल्डिंग असे सरकार न लौक्षिनबा थौरांग तौरिबा से आईएमसी एम्प्लॉयज यूनियन ना यानिंगदब फोंगदोरकले सरकार की खोंगथांग असे हंदोक्त्रबदी खोंजंग फावब चंगसिनगनी हाइना यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट चावबनंग असे आईएमसी के कॉन्फ्रेंस हॉल द पांगथोकबा पाउमिसिंग उनबद फोंगदोकले मान मखा तारदुना आईएमसी के ऑफिस असे लंपेल सना कैथल द खोंगनब थौरांग तौरिबसे थबकता ओंथोरपा मतमदा आईएमसी के स्टाफ सिंगना खुदोंग चादब कया मायकनगनी आईएमसी के लेजरंब लमदा आईएसबीटी साननब लौक्षिनखिबा हाना होटल मणिपुर हायरंबा आईएमसी के लम असिसु हौजिक एमओबीसी के ऑफिस ओइसिनख्रे अमदे इंदिरा पार्क असिसु सरकार न लौक्षिनख्रबा मतुंगदा अमुकना आईएमसी के ऑफिस बिल्डिंग द मिटिंग चंगलपसी यानिंगदे IMC चौखट हन्नब खोनबगी महुत्ता मुथतनब थौरांग तौरब्रा हाइबगी चिंगनब फावरे IMC के ऑफिस बिल्डिंग सरकार न नमदना लौक्षिनब खोनरक्लबदी खोंजंग चंगसिनगनी हाइकी IMC की प्रॉपर्टी सी नोम की सुमाई तासलबसिना IMC सी मणिपुर गवर्नमेंट ना मुथत पिगदोरब्रा हाइबगी चिंगनब हो फावरे
Amarom the Sarkar na ring road semnana batabak packet pahorok pada ngairing aida ring road asina sohalakani khanba khunja singi mihut kayana JSC semdana sarkar gi thorang handukna badabi tawakli JSC against proposed ring road ki member A Okena ngasi Manipur press club ta pangthokpa pawmi singa unabada ring road asina thangmaiban kendra gi assembly complex maning phawraga langol taraba matungda iroi sembada thoroklaga langjing langthawal kongba amade ayang pali lambi phawraga chingmairong tarkadabani lambi asi Impal ge kilometer mari rongi akoi bada chatkadabana yum kongna taba khulkaya soglakani masina maramoiduna laifam laitaba mi gi masing yam khalakani Impal dagi yamdrabada kilometer 3 lapa mafamda ring road asi thamduna lambi thongi khudong chadaba khulkaya gi mioi singda kanaba phanganbana sarkar gi achumba khongthang oigani hari Impal city dagi kilometer mari manga ge manungda ring road semagadi akoi afaba kari thokdage kai thokdage Pune Chumalite, Maramdi, Yandra the maximum 12 to 15 kilometers the same over in Rose. Adu Aragati, Mother and Lama same with the South River Kundusu, all this Apolakane. South River Kundusu is Apolakane, Natraga Impal City, Hanataki Sapotan later of Punjis, Amurino, Shemja Lagati, Atele Horiba, Apu the rural area the Leho Kamputi, Makoi Sapopang Mudrava. Senapati District Numit Kudinge English the Fungadaba Pause Herald today Ngasi launch Tokray. Senapati District Headquarter the Leba DRDAG hold the Pangtokiba Tormasida, Amjugi President Wankemcha Shamjai, Karong Senapati Town Committee President A. John, Pause Sigi Editor John Baso Pausu Saryaki, Editor John Baso na Kunai Asiki Tokatorang Amadi at the Hiram Sinda, Miam Bukana Fanganaba, Pau Asiputopani, Masida Miam Gimateng Changi Haiki. Amjugi President Shamjaina Senapati Gumba Miyam na taba mafamasida pauche kaya putokuna Miyamgi seba tawasi matangchay District asi journalist singi colony amalehan ba government ta taksingani State asigi journalist singi oiriba phiba masi yengbiduna Miyam na mateng pibiu I paugi tawag tawriba singasi sarkar amadi Miyam anigi thongni haiki Sarkar na people ki damakta nakuliba ku development program sing Parjana apoi people na koi hiding sarkar hiding ko mayam sing asigi sarkar ko so koi people ali ko mat bridge o ko sing ko newspaper I pausina dum oi de aduna senabdi ko district asigi oi ko makan makha ki pausina si ko phajana akoi collection tawrakanda unti yo people sta phanganba nomagadi English singani taragamari gi January gi kungani thoida borayang bidagi jahi tarak khaktamak ngaribe Laishram Sumilabu mihat thina halambagi langla langjil hauzik phawba mari leinaba kumbi police station gi ayona puthok pidabada Sumilagi mabok thambal sanana pendaba phongdokle International Fortnight Observation Protesting Violence Against Women gi sharuk ama oina ward ki secretary Sobita Mangsa tabamna luchingduna mihat thina hatok pikhrabi kayagi imung manung unaduna wari sanana ba khongchat amada wafamasi phongdorokibani Thambal sanana makha taraduna mahaki masunupi Sumila English singani taramarige January kungani thoigi nungthilda san lokshin bathokibadagi hanjillaktre haina thinarakpada borayangbi chandrapokpidagi kilometer amarom chatlaga leiba culvert amagi makhada phibam thina siduna lerongkibani misi asigi matangda mari leinaba ayona langla langjin puthoktuna mara leiba mioi jarak pibiu haiki भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना नवंबर की तांग कुंथ्रा द संगाई फेस्टिवल सरुक याब लाकदौरिबा सिदा पामदब थौदोक थोक्तनबा पुलिस ना अकनबा मोंगदा चेक्सिन थौरांग लौखटपगी थबक लेप्तना चथरकले ngasisu इम्फाल ईस्ट पुलिस डिस्ट्रिक्ट ना पैलेस गेट अमदी न्यू चेकोन की मफम खरदा कॉम्बिंग ऑपरेशन चथखरे नुपी यावना मियोय कया अममम त ओइना वेरिफिकेशन चथखे मसागी सताक से यावदबा मियोय नेपाल मसक खंगदोकनबा पोरमपाट पुलिस त पुखी Amaramda Bharat ki Prime Minister Narendra Modi na Imphal da lakadori basigi yenglaka Jackson Thorang lokatpagi saruka moina Imphal airport tagi Kaisampat phawba lambigi naggeta sambal khabagi thabak chathakrai Prime Minister ki Imphal khongchat asi airport phawba laklaga lambi da lakadra natragana Kangla da helicopter na thunglagadra haiba hauzik phawbagi di chap chaba laptop laitri hairi hauzik pawgnar thana tin prakama
ब्रेक की मतुंगदा मुकन ताराम नोकचरी मखादाबा पाउदा ngasi numidang wairam pung marirom taramdaida first MR da attest tawduna leiba IRB personnel ama masana paiba rifle na kapsinjaduna sijakrai laikhidraba rifleman adudi laishram kabichandra chahi kunthak mapal apokpa el khamba samurogdagini hari Manipur Legislative Assembly की Deputy Speaker M.K. Preso Simre hayeng pangthokadaba Nagaland Legislative Assembly की chahi angkai subagi thoramda saru yaruna ba Kohima gi damak ngasi Imphal thadokrai hayeng Kohima da Nagaland Assembly की complex ta pangthokadaba thoramasida Lok Sabha की Speaker Sumitra Mahajan na athoibeleng birakpa oigani India की state amadi Union Territory ayambagi Assembly Speaker Singh natraga Deputy Speaker Singh saru yagani Manipur Assembly की Speaker T.S. Lokeshwar Thoram asi yaugadabani adubu hauzik disqualification case kaya mangda taduna leibana yamna chinbadagi mahaki mahut sinduna Deputy Speaker na saruk yarugadabani haina pawgi likhun namana phongdoraki Amaronda Lok Sabha की Speaker Sumitra Mahajan hayeng Nagaland da laktuna Nagaland Legislative Assembly na chahi angkai shurupagi thoramda saruk yagadawri ngasi numidang Guwahati da thungkhre hayeng ayuk pung 12 da Kohima da thungani hari All India Women Conference के North Eastern Journal Meeting ngasi Manipur Press Club ta pangthokrai Women's Education Development Association weda Moirangkhumna sinduna pangthokiba thormaduda MLA Laishom Ibomcha All India Women Conference के President Bina Kohli All India Women Conference के Vice President Gunkeshri Pradhan Treasurer Arneswari amadi Journal Organizer Rita Royna maruiba miyosing oina sarugyaki Tharunga mari lainana MLA Ibomcha na haikibada North East की मियोई सिंगदा mainland India की मियोई सिंगना हंथने येंगलिबा से All India Women Conference के दिल्ली दगी लाकलिबा member सिंगना मसिगी issue असी पुखतुना center की लुचिंगबा सिंगदा खंगनबियो मणिपुर की नुपी सिंगदी तौबंग अंबा शक्ति अदु हेना चौखनबा मदे मधुबुंगाक्तुना थंबा हाइबसी मकोई की पांदमनी महान मखा तारदुना All India Women Conference की तबक थोरम खुदिंगमक्ता महाकी माइकेदगी पांगबा याबा mateंग पांगनी फोंगदोकी to raise their voice against the harassment of racial discrimination and harassment of Northern people in the mainland of Delhi. They should raise their voice and the harassment of our ladies, women and child, mostly in Delhi. You might have seen in so many news in the newspaper and the TV channel, even in Bangalore. So that you may raise this voice. I know that the World Conference is a very powerful force in Delhi. So they must do something so that it should not be repeated again and again in Delhi. लोक जनशक्ति मणिपुर स्टेट यूनियन की तरागमरी सुबह मपोकुमोन थौरम MLA करम श्याम की युमदा पांगथोखरे थौरम असदा स्टेट यूनिट की प्रेसिडेंट थांगखमगिन ngaite MLA के श्याम वाइस प्रेसिडेंट लेजम सिंगशन जनरल सेक्रेटरी राजेन सुसरुया के जिन ngateना MLA करम श्याम ना पार्टी की मायुक्त थबक अमत तौखिबा लेते रूलिंग द लेदुना मियाम की थबक तौना हाइजखिबनी बीजेपी की माइकेद की पार्टी की मायुक्त थबक तौई हाइना फुंगदोरपसी लाइबक थीबनी हाइखि मणिपुर अहम सेंदोई लौदना लोन पीबगी थौरम अमा कैराव केंद्र की मनुंग लेबा थोंगजाव बाजार पांगथोखरे इम्फाल टू कैराव उरुप क्यामगई मुस्लिम कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड न सिंधुना पांगथोखिबा लोन येंथोकपगी थौरम अदुदा MLA T.S. श्याम कुमार सोसाइटी की प्रेसिडेंट ओइबदा नतना मणिपुर प्रदेश तृणमूल कांग्रेस की वाइस प्रेसिडेंट ओइरिबा M.I. खान अमदे अतै मरोइबा मियोय के सुसरु याखि ngasi कैराव मक्तिंग ग्राम पंचायत के सोथना लेबा मियोय 12 दा सेंदोय यावदबा लोन लुपा लिसिंग 15 खुसनके मथंग चही लिसिंग अनि 15 की मार्च फाउबगी मनुंगदा मसिंग यामलबा नुपा नुपी कया असिगुंबा सेंदोय यावदबा लोन असि पीनबा पांदम थमली हाइरे MLA श्याम कुमार ना मणिपुर सरकार ना तोंगान स्कीम कया की मखादा मणिपुर की मियामदा सेंथंग कया पिथरी लोइनाना मणिपुर दा सेल्फ हेल्प ग्रुप सेमदुना मसाना मसाबु थबक पीनबा थौरांग पाइखतबदा नतना अपिकपा इंडस्ट्री मचा कया लिंगदुना लमदम असिगी सनमिटलोन फगतनबा प्रजा सेक्शन खरना होनरिबसी यामना फै सोसाइटी असिना सरकार खकी mateang ngai dabida interest yaudana loan pibagi thabak ase pungning thoganingai ni phongdoki MI khana phongdokibada society asi ma ki liching makhada kairau kendra gi lairaba praja singi damakta lingkhat kibani society asina tungsilakpa senpham adudagi ahan boina kairau makting gram panchayat ki shothana lairiba mioi 18 da loan asi pibani makhata na kairau kendra da lairiba praja singda sendoi yaudana loan pinana ba pandam thamli haiki
Kungi Yumbiran Oigaba, Anang Singu Sembada, Krakaditam Oirabasu, Mateng Oigani, Aduna Masida Sendoi, Low Ragadi, Makoi Daikoi, Pidu in Mahi, Islam Daramagi, Wapomsu number 1, Loyla Loyana, Akoina Pili Badu Mapung Pana Kanaba, Hamloi Kalaga, Akoina Sumaskin Masay Maroina, Hudukavani. Sahi kuding leptana pangthorokpagi sarugamoy nga sisu humphugamathoi suba maitei yening hunba haiba thoram haingang makhalakai te leiba hanna chingda pangthokre maitei yening hunba na sinduna pangthokpa thoram aduda hanna chingge chingdon pokta leiba ibudau nongda lairel pakhangbana malemda khwaidagi ihan hana khongda ki hariba khubam aduda miyamna ira thongni gi thoram pangthokhi maitei yening hunbagi executive member y Priyo Kumarna maitei gi lining lichat ase ngasidi nomagi Lakpagum Tauribasida, Maitegi Lining Lashon, Asibu Kanaba Made, Hingatnabagi, Tabak Tauram, Lepta Pangtokuna Lakli, Matam Amaki Alaman Sina, Naramba Lining Lashol, Nat Amadi Culture Adu, Amokana, Hingat Hanabagi Damak Tauramasi, Pangtokani Haki. Maitegi, Lady Mayamasa, Masi Hingat, Another honor for the Alam Mayama, Masigi Shangot, Perpugi Nichingba, and the Moina Hodopiram Numit, Poinugi Tang, Poinugi Taruni Panba. Saya ikutingi, kena yening hunban numit metegi, lining na solja hingga pun numit hai na masih sol lising sama pun ni pun dogi, poinu kita tara poinu kita ni pan dogi, hoduki, adu ningsing boy na, hoje koi kumsi su, saya ikutingi pangtoi kumsi su madugi pangtok boy na, poinu kita ni pan ba, asyik koi na pangtok sama ni. Masih blok talaiba Parengtong Khulda MLA di Korungthangna Mahaki Local Area Development Pandagi Sembalambi Amade Miyamgi Sanabungi Pimbam Ngarang MLA Masamakna Yengsin Kray Kunja Singh Yawba Mifam Amada MLA na Government na Thadariba Funding asi Miyamna Chumna Amade Cooperation Pitana Paikhatliba Thabak Singh Miyamda Kanaba Phangnaba Honase Khongchada Sida ADC Chandel gi member Lalboy Gangte DM Korungthang su sargyaki Infal Morelambida Technopal Village Authority na matam kaktababan jathagani torambadu handokrai Technopal Village ke Secretary Lunminthang Haukip na Paumisingda Thasigi Taragatareta Sita Lamkhai Assam Rifles Checkpoint ta IED Pokhai Hankibadu Loop Amanani haina claim toropadagi bannasi handokpani makatana Kunnakna Madimi Leiba Mapamsingda Matungda Bomb Pokhai Hanbidana basu appeal tawri Hausi Paugumathana ten break amamu Breaking Matungda Amaka Taram Nokchari Makataba Pauda Film Hibasi Hosikti Industry Amoire Nyom Kaina Film Lobasing Tingana Honasi Haina Director Prosecution Ngangom Tes Kumana Fungtokre Bamon Lekai Nahabam Community Hall the Pangtokiba Pidam Pam Film Foundation Ge Ahanba Manipuri Film Nonga Legi Yaifatoni Thoram the Wapam Singasi Pungtokibani Thoramasida T.S. Setabrata IMC Ki Councillor Y. Ratikanta Filmmaker Ningthauza Lancha Susaryaki Film story na B. Rojini, producer na Susil Kumar, director na L. Surjakanta Sarmani, Kaiko Bala Rojina Chingba artisting na Sarugyakani. T.S. Kumar na makataraduna Manipuri film kaya lepta na puthorok pa si yam na pay adubo, apaba film kaya puthok na bukwana si Haiki. Rama Foundation na Sinduna Numinini Chup na Chatarkiba Food Processing amade Preservation ki seminar Lalambong Makong Community Hall the Lotion Cray. How's it Sanam Kipao? Nasigi Sanabagi Pauda, Nepal Suba Manipur Polo International Trophy ki Mapu, Hayang Aroba Sanagadoriba, India Team B Manipur Amade, South Africa ki match tagi Kanglagani, Manipur Sangai Festival Gamari Lenana, Manipur Horse Riding and Polo Association na Sinduna, Impalgi Polo Grounda, Mapaleba ki Team Tarit Yauna, Punna Team Mapal na Saruyaduna Chathariba, Nepal Suba Manipur Polo International Ge, Ngasitaruni Chanbanumita, Manipur ki Deputy Chief Minister Gaikangam, Works and Transport Minister K.S. Ratan Kumar, Parliamentary Secretary Victor Keshing Amade, Indian National Fellowship Center Mumbai General Secretary Dilip
Paranjevna Thormapusing Oiki. Ngasi Sanakiba Ahanba semi-final match ta India Team B Manipurna India Team A Indian Polo Association bu Panjal Taret Taruk Tamaiti Piduna final Chankibani. India Team B Manipur gi Mai Papagi Panjal Singadu Team Captain S. Bimolna Ani Shuba Ahum Subamadi Mari Shuba Chakrada Panjal Ahum Chanki P. Ojitna Ani Subamadi Ahum Suba Chakrada Panjal Ahum Chanki Atopa Panjal Aduna M. Jawana Mari Shuba Chakrada Chankibani. India Team A gi Panjal Singadu Captain Aman Amadi Vijay Singna Hanba Ani Subamadi Ahum Suba Chakrada Panjal Ani Ani Chanki Atopa Panjal Ani Aduna Akshay Malik Amadi Akhil Shirohina Mari Suba Chakrada Chankibani. Match asige Ani Suba Chakra loigadaba minute amaga second kunthra rong watlingaida India Team A gi sanaroi amagi sagol gi khurji yadabadagi sanabungdagi sanaroi khudimak mathang mathang thorakpadagi commentary piriba mioi aduna Ani Suba Chakra loire haina laukthorokpadagi empire amadi sanaroi sing marakta che nabalake tungda organizing committee mioi ga yanaba purakpadagi walhoba minute sing makatana sanaki. Ani Suba semi-final match ki sanaki bada South Africa na US ebu Panjal Taret Taruk Tamaiti PK South Africa ki Mai Papagi Panjal Singadu John na Ani Suba Ahum Suba Madi Mari Suba Chakrada Panjal Mari Chanki Atopa Panjal Ahumaduna Shin O Salvan na Ani Suba Ahum Suba Madi Mari Suba Chakrada Chanki Bani. USA ki Panjal Singadu Jacob Brown Dameli Amadi Sebastian na Hanba Ani Suba Madi Ahum Suba Chakrada Panjal Ani Ani Chanki Hayeng Til Pungama Tabada Aroiba Match Sanargani Thamasida Manipur ki Governor KK Paul Speaker TS Lokeshwar Minister AK Mirabai MD Abdul Nasir Parliamentary Secretary Bungjagil Barte MLA L Nandakumar na Thormapusing Hoigani. Imphal East District Football Association has Sinduna Kuman Lampaki Artificial Turf Ground da Team Ani Stern Sporting Union Wangkai Amade Narol Yai Fathoni Kanglup Okram Chutek na Sargyatuna Triple Leg basis da Chathariba Khuraijam Tarun Kumar Memorial Senior Women Football League ngasi ani suba match oina sanakibada Stern Sporting Union Wangkai na Narol Yai Fathoni Kanglup Okram Chutek po goal Taruk Shino da Maithiba Pikre Stern Sporting Union Wangkai gi goal singadu I Prameshwari na ahan bahaf ke Tarag Mapal Suba Ani Suba hap ke Yangkai Suba Madi Humpuganito Suba Minita Gol Ahum Chanki Atopa Gol Ahumaduna Y Premi ke Komlabati Amade TS Umabati na ahan bahaf ke ahan ba minute Ani Suba hap ke Nipumari Suba Madi Apiba Matamgi ahapa minute Anida Chanki Pani Chathariba League asigi tha asigi tang kuntrada sanagadaba match khudong chadaba khaladagi mathang thagi tang amagi nungthil pung amataba matamda sanargani Amofa Moirang na Sinduna mathang thagi tang taragamari fauba team Nepal na group ani thokna khaidoktuna pangthokadawriba Nepal Suba Loktak Trophy ngasidagi Moirang Multipurpose Higher Secondary Ground da hokre haudopagi thoramda Parliamentary Secretary M Prithviraj Moirang Multipurpose Higher Secondary School ki Principal S Kumar na thorma pusing oiki ngasi sana ki bahan ba match ta M Khabamna Amofa Moirang bu Panjil ani amadamai thiba pikre Manipur Sangai Festival ga mari leinana Manipur ge indigenous game ama oriba kang masana gi exhibition match Manipur Kang Association na Khuman Lampa ki kangsang da pangthokre thormatuda Parliamentary Secretary M Prithviraj Government of Manipur ge consultant RK Nimai Yas ke Director N Ashok Kumar Amadi Joint Director KS Pramodana Thormapusing Oike Manipur Kang Association na Manipur ge tonga tonga ba kangkhut taramari dagi khangatlaba kangroi singna thangjing amadi marjing haina ani tokna khaidokna kang sanake match asida marjing kangkhutna thangjing kangkhutbu panjal kun taratare takaptan maithia pk thom asiga mari leinana Parliamentary Secretary M Prithviraj na Sangai Festival da aikoi leijariba culture amadi sana khotnababu miyam da uthokna bahonabani festival asina miyam da anoba inot ama piba ngamlagani haiki All Jiribam Sports Association Sinduna Jiribam ki Kalimai Mabdopta Kangkut Mapana Saruyatuna Chathariba First Konjengbam Nena Singh Memorial Lemerol Kang Tournament ki ngasi sana ki ba ahum suba quarter final league round da KYC Kalinagar na ima Kangkut Kasarbo Panjil Taruk Marida Maithiba Pikre
Manipur Nagaland sector CRPF na sinduna langjunga chawba football ground da team tarung saruk yatuna chathariba manga suba Said Manaranjan Singh Memorial CRPF football tournament hayeng DIGP Bimol Kumar na athoiba tithi oiduna losilakani Manipur State Kabaddi Association na sinduna December ki tang amadagi mari fauba USAL ground Uripok Basaspati Lekai da leiba Nifuganitho Shuba L Indrajit Singh Memorial Senior Men's and Women's State Level Kabaddi Championship pangtholgani hari India की जमशेदपुर दिसंबर की तांग तरा तरुक तकी कुनगमाथोय फावबा पांगथोकदोरिबा सुब्रतो क्लासिक इंटरनेशनल ओपन पावर लिफ्टिंग बेंच प्रेस अमदे डेडलिफ्ट चैंपियनशिप ता सरुक यागदबा इंडियन टीम दा मणिपुर की पावर लिफ्टर अहुम केजी हुंबुद्रा निथोयगी सीनियर कांगलुपता एल पुष्परानी केजी हुंफुमदोयदा एन बबिता अमदे केजी निफुगतरेता टीएस विद्यारानी इंडियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन ना खलकले General Sincerity Youth Club na sinduna team taraga taruk na saruyatu na ngasidagi Chandel District ki John Lang Public Ground da Chandel Naga People's Organization ki President W.S. Karndal Anal na thawamapu aduna hawdokre thawamatu da Jian Lang Village ki R. Yutsan Chothe amadi M.K. Petra Chothe su saruyaki ngasi ahawbani miki sanaki bada Liwa Sarai Football Club na Tamla Kurel Youth Club po goal mga amada maithi pikre hayang ahan match oina All Wangparel Youth Club amadi Kuringmul Youth Club ka sanagani ani shuba match da Jion Lang FC ga Chothe Island FC ga sanagani Hazulo silak padang sinumi yoiba ay nga sagi pau ICR lampel patagi fangba pau gi matung ina nga sige khwaitagi sabagi chang degree Celsius kunga mga 10 ahom khwaitagi ingba degree Celsius ni 10 mga nungsta bo ising manili chang ayukta chada marpudra ni toy nungthil dana chada ni pugataret nungjugi chang nil Hazimero pau amona Logis policy da Infal City na Southeast region gi khwaitagi maroiba city ma soidana oigani haina Thai embassy ki minister councillor commercial taradon torung na phongdokrai सरकार ने पैखल पचाको थोरान की थबक थरम सिंह दा मियोय के आने यानी दो फंगो पगी चांग वांखलकले अमदे इंडिया टीम बी मणिपुर मसुंग साउथ अफ्रीका नेपाल सुबह मणिपुर पोलो इंटरनेशनल की फाइनल दा हेंग थेंगरगनी ISTV ने पिजब पाव मतांग सलो जरे मिंग ताबी बसिंग बा मुखाना क्रम जरे